Lobi brada nanga sisa na ini abribi fu Jesus Christus. Me ke garo kanada nanga frida de nanga unutide. Tide mi dena ini a Bijbel, na ini a buku fu Johannes, en mi dena kapter 3. Ja so elesi. Wan man bende fu den fariseiman, hemnem na Nicodemus, wan fessiman fu den Ju. Das refi man bekom na Jesus wan netti, en a verse godoma wo holiandappe. Dus wan man fu den fariseiman. En later in a Bijbel, we lezen fu Paulus wan fariseiman, san bedrai Libi. Da we lezen taki den fariseiman, abetaki, dena mo tranga krupu fu ibribi. Na de mo streng wan. En amaya so Nicodemus, abende wan fu den fariseiman. En in Johannes kapte 3 vers 1, ataki abende wan fessiman fu den Ju. En disse je kan zien ook toe later in Johannes kapte 7, vers 45 tot 52. Bij je ziet Nicodemus in een groep voor den fessiman en den fariseiman. En we sabi taki later, den fessiman voor den Ju, den fariseiman, dan de ofeti teken Jezus. Maar kan de no de so act tranga teken Jezus, kan de na ifeti tanga ete so many. Mi no sabi. Ma toku wan fu den maya so. Dan akona Jezus. En in vers 2 we lezen. Da srefi man bekom na Jezus wan netti. En aben taki giem taki. Rabbi, we sabi dati jude wan leri man. Disi ben koma po fugado. Because no wan suma kan du den marki disi judu. E fugado no denanga hem. Da Nicodemus asi Jesus. En akon suku Jesus, akon takyangen. Asi den wonder. En akon na Jesus. En agersi taki a abi frak aini hati. Omdat luku fa Jesus pikiam in vers 3. Jesus ben pikiam taki. True. Mi taki giu taki. E fu asuma no kom nyu gebora. An no kansi da konu kondre fugado. Jesus taki wan sama mukon nyu gebora. E fa wanisi a konu kondre fugado. En in vers 4. Nicodemus ben aksiem taki. Fa wan suma kan kon gebora te ade oru kaba. Akan go bakana ini hem mama bere. Fu akameki hem di fututron. Da je fa Jesus op in vers 5. Jesus ben pikitaki. True mi taki giutaki. E fu asuma no gebora fu watra nangada yeye. An no kango na ini da konu kondre fugado. Da sani disi gebora fu skin de skin. En da sani disi gebora fu yeye de yeye. Dan anyu gebora. E fu luko in vers 6. Ataki asani di de fu skin na fu skin. A pikin fu skin fasi a duku meti. Na duku meti. Ma wanta gebora mude. A gebora fu a yeye. En in vers 5 abentaki. E fu asuma no gebora fu watra nangada yeye. A no kango na ini akonu kondre fugado. Tataki asan desai badun. We akantaki ay taki fu askin fasi gebora. Tataki fu watra. En dan a yeye fasi gebora. Tataki fu a yeye. En in vers 6 ataki skin. De skin en yeye de yeye. Of akantaki ay taki wasani saben skif in Old Testament. Aini Ezekiel 36 vers 25 nanga 26. We lezen. Da misa trove kring watra na un tapu en unsa de kring. Misa krini un fu ala un fistifasi en fu ala un popki. So srefi misagi un wanyu hati. En misa poti wan nyu yeye na un ini. En misa puru da hati fu ston como pofu un skin. En misa gi un hati fu meti. Dus garube pa misi taki abeu krinda anga wata. U kan taki abeu wasiden. En abeu kide wan nyu hati. En teu leisia in Johannes kapte 3. Vers 5. E fai taki fu dati. Da u kan paksei taki ai soi Nicodemus taki. Gado mu wasi wan sama. Gado mu poti wan nyu hati. Am poten yeye gwaini wan sama.
e fa sama de musia konu kon refugado. Da me que leisi den tu vers baka, da ugomo fara. Ataki Jesus ben pikitaki. Tru mi taki giutaki. E fu suma noko bora fu watra nangada yeye. An nokangona inida konu kon refugado. Da sani disi khobora fu sking, de sking. En da sani disi khobora fu yeye, de yeye. Deswan sama mukisi a yeye khobora. Wan yu hati. Vers 7. Yu nomu verwondru fu dimitaki giutaki. Yu musu khobora nyunyu baka. Da winta de wai, go pe awani. En yu kan yere da bari fu hem. Ma yu no sabi pe akomopo e fu pe asago. So adetu nanga ibri suma disi khobora fu da yeye. Da Jesus piki Nicodemus taki amu verwondru fu asani disi. En agia wang voorbeeld. Ataki a winta e wai pe awani. Ye abali fueng. Ma no sabi pe akomopo e fu pe asago. Taki aso adetu anga wansama di kon kobora fu da yeye. En mi denki we kan fu stang a voorbeeld disi so wan fasi. Wansama di dai libi. Dus kotaki tide ano drai libi. Mano a confustante que adewan sondari, adu sondu, amu aksipado, a bribi tap Jesus tapa Krista, a sakakindi, a begi aksigado. Fua libi fu Teego. A aksipado on fien sondu. Dangado e kenki a sama hati. Ma, uno man sianga ai. Da a winta, una sianga ai wasabi pe a como pu wasabi pe a iko, ma weye a bali. En aso, ikan si a verandering anyuan sama libi. Alwasi fuskin fasianga yu ai, inoman si a yeye fugado di kong na ine hati. Ani vers 9, da we leisi. Nicodemus ben piki hem taki, fade sani disi kan deso. Agersi Nicodemus ano bribi, efano fustang faso wan sani kande. Abe abi a fasi fa abe fustang Old Testament en ataki fa. Vers 10. Jesus ben pikem taki. Jude wan bigi leri man fu Israel en you no sabi den sani disi. Jesus taki. You eke so wansama. Ibe mu sabi den sani aso. Ani vers 11. Jesus godo. Tru mi taki gi utaki. We taki abra den sani disi we sabi. En we getuigi fu den sani disi we ben si. En no teki we getuigi. We taki atu. Ma yunai bribi. Aini vers 12 ataki. Efu mi ben taigi unu abra den sani fu gron tapu. En uno de bribi. Dan fa unsa bribi efu mi taigi den sani fu hemel. Mi denki we kan pak segona ase fu den voorbeeld sabegi. Fu a new gebora en fu a winta. Dus utaki den sani fu gron tapu en ino bribi. Dan fa yo bribi efu taki sani fu hemel. En i vers 13 ataki en noan suma be opogona hemel. Boiti da suma disi ben saka como po fu hemel. Dati de suma piking disi dena ini hemel. A Jesus wawang como po fu hemel fu taigi wi den sani fu hemel. We no be mando anda na enwan ben musakakong. En na enwan de apasi fu do anda. En in vers 14 ataki. So leki Moses be oporas nekina in da woestijn. So strefi de musu opo suma piking. Fu ibri suma disi bribina hem. No musu golasi. Ma asa abida libi fu Teego. Sa ataki asu. Ataki leki fa Moses be opas nekia in da woestijn. En if je sabi atoli. Gadu be stafu. Den sama fu Israel. Asen de sneki en de sneki be biti den sama en de sama be dede. En de ko aksi Moses fu begi giden. En gadu be taigi Moses taki meke wan sneki. Dai poten tap wan pal of wan tiki so. Dan de sama di wan fu den verkes sneki biti den. Ef den luku a sneki tapa a pal of a tiki. Do kon betre. En a so be pasa. Jesus taki so leki Moses opo a sneki. So deo opo suma piking. We suma piking na wanensa Jesus ben kayen sefi. Dante ai taigen taki de musu oppo hem leki Jesus. Ai taki gona hasei fa Kruis.
Dus ataki deo opomi. En hij taki gona ase fa Kruis. En in vers 15 ataki fu ibri suma disi bribi na hem. No musu golasi, ma amusu abi da libi fu Teego. A Kruis fu Jezus, saide Jezus godape. Fu ibri samadi o bribi na en tapu. Nosa golasi. Saide ube o golasi. Aini Johannes 1 vers 29. Dan Johannes a dopu man taki wansani fu Jezus. Aini a lasti pisi fu a vers ataki. Luku da lam fu gado. Disi teki da sondo fu gron tapu. Charigowe. Jezus god tapa Kruis fu ibri sama di bribineng. No musu golasi. Ma sabi alibi fu Teego. En falusu fu sondu. No de. Na wanta apesi. Libi fu Teego. No de. Na wantra presi. Den sama di. Den verkef sneki ben biti. Ben mu luku na a sneki tapapal. En wi sa mustafu fu wi sondu ede. Mu luku na Jezus. Aini vers 16 ataki. Bikasi gado ben lobi ala suma sote. Dati abengi hem wa enkri kobora mampikin abra. Fu ibri suma disi bribi na hem. No musu golasi. Ma asa abida libi fu Teego. Vers 17. Bikasi gado no ben seni hem mampikin kom na gron tapu. Fu fadum gron tapu. Dat wan taki fu strafu of fu kotikutu fu naki amba. Ma dati doro hem ala suma. Musu feni folusu. Ef gado ben wani stafu wi. Aben kan stafu wi. Ef gado ben wani naki ambagi wi. Aben kan naki ambagi wi. Ma fu di aben lobi wi. Aseni hemwa enkri kabora man pikin Jezus Christus. Fu dede. Fu paigi wi. Leki fa ataki aso. Dati doro hem. Ala suma musu feni folusu. Aini vers 18 ataki. Da suma disi de bribi na hem. No sa kom na krutu. Ma da suma disi no de bribi. Ben kisi hem fonisi kaba. Isi a eerste piside. De ataki da suma disi bribi na hem no sa kom na krutu. Na wan pramisi. Wan pramisi taki asama di teke Jezus. Anau kisi asta fufukano. Ataki ma da suma disi no de bribi. Ben kisi hem fonisi kaba. A kisi stafu le isi gen kaba kouta kenso. Bikasi ano ben bribi nada nen fuda wan enkri gebora man pikin fugano. Vers 19. En disi de da fonisi. En tewi taki fonisi kande u kande enki fu wan klagi. Taki ye disi na fout. En disi de da fonisi dati leti ben kom na gron tapu. En dati libi suma ben lobi dungru moro leki leti. Bikasi den roko ben de ogri. Libi sama lobi fudu sondu. Moleki fukona asanta pasi fugado. En vers 20. Bikasi ibri wang diside du ogri. No lobi da leti. En ano kom na da leti. No so hem roko sa kom na kring. En de sama sa libi aini sondu of sa wani godo aini sondu. De naiko na Jezus. Vers 21. Maar da suma diside du da waarheid sa kom na da leti. Sodati dem sani disi abendu sa kom na kring. Dati abendu dem na inigado. En asama sa idu abon sani. Anai fele. Sama maxi taki eye na wan bon sani abedu. Na mi wani taki wan sani. Neko udeimas. Bende wan sama sambe bribi inigado. Abende wan sama sambe de tranga streng. Aini wan geloof. Ma sondro a new hati. Sondro a Kruis fu Jezus Christus. Noiti ano bensado nagado. En you kan de wan kerki suma of wan sama sa e bribi aini gado. Ma if you know, teki a Kruis fu Jezus. Da yo fende a strafu fu den sondo fu you. Omdat Jezus na wan sampai fu i sondo tapa Kruis. En we mu bribi ne tapu fu fende alibi fu Teego. Kan de wan sama daini wan tra geloof ano de wan Christen. You no man fende alibi fu Teego. Boiti if you kom bribi aini Christus. Tra pasi no de. Fu feni pardon fu you sondu. En a daarom Christus de tapa Kruis. Fu pai fu i sondu. Udona akaba fu tide. Grantangi fu de you ben aliki. Tetali si bakanga kadwani.